Ibwega utukumana ru kwithira gwatanite na nike mubango jwa nkatha cietwane ututhiuruka ndene maturene twite kuruba nkatha barabende ne matura jetu na gutikira ate nitukumenyithia ngugirie kurubange bagwita na mbere kwithira bakirita tukana ru anderi ongete nterene cia kine aranchamanite na mwekro umwe yurinde gatwiri orawita ntere cia kine institute alene obetete na mbere kwithira bagicemania ikundi bia ekro na gwita na mbere kwithira kirita na ekro mirera era mabatere kwithira bagitithia na mbere na into bira bethagira bena bio ndene anje ciao na byomba gwita na mbere kwithira bikemenyerwa How are you, Makena? Karibu sana. Karibu muno Makena. Thank you. Karibu sana, my sister. Welcome. Thank you so much. Karibu sana. Yes. Ni kene. Na karibu sana. Ogendo roraza. Ogo kinya. Bwamberi olokere. Na tutubweterete muno goko. Kuma lokere tutindete tubweterete. Na karibu sana Makena wa Welo TV. Kuleta Welo goko gweto kene. We are happy, karibuni sana. Twetame nande naza. Nitagwa kene Mount Kenya Integrated Community Development Organization ni nyamweria ethiritwe nterezia mithero na ni gintu tuonete gigitutethia na Makena matiri ria tukubutega ki Welo TV tugaga ti Welo ni utheri na nande utheri tabu ni buko na turetete naza tukamenyithia antu gukirukira kine Industrial Training Institute nande sukuru Makena ri endiraga muno na health ugima bwa mwili education na nikyo kithomo manto za loze na muno ikundi na nto tumenyete tukamenyera ugima bwa mwili tugacoka tukamenyera kithomo kuma nduke nini weta igekuruta atue tukagarura community na rira bakegea Welo in fact tukena muone TV ya Welo kiugo ke Welo ni ani utheri na nande tukamenya tukagwata kithomo ugima bwa mwili loze na kumenyera community Welo bukeza nturene bietu nande tulimita ni kine na ni party imwe iria tukuganire tete Welo munene muno thiini wa atumia thiini wa ana na nturene tugeta tukithomithagia antu tabau kuru muno nontu ni tumenyete Makena matiri riria mutumia kana mwekuru agia Welo umenye njeo ndekagia Welo na bururi na thirikari igacenjia na ndi bibothi yao nandi ukiritana school no gachoka ukaritana home ni bubunga tuthithagia ni atwambagiria nandi kuritana na sukuru na rikire twaritana sukuru ana betu muno nduke mbithi ikagwata ugi bwa kithomo tugitana nja na nturene kurita community na aziari ni tumenyaga ana betu bagacenjia na nandi sukuru te twina department nyingi muno twina department ya metal twina ya electricity twina ya plumbing manto za lozi ona twina ya thongi toguo thongi na ndi tukamya capture interview beyond tugatethia mwana na tugatethia community na ndi twarikia kuritana na kunde tucokaga na ndi tugeta kuritana na unturene na nandi tukiugaga kine Mount Kenya Integrated Community Development Organization no kwene tukwenda kumuno kutethia community in develop na yokire gukirukira technology iria German government iretete na kine ivati kine niyo center ya mantu mama ingi makuthithwa German government batutetheria na titwa embrace gukirukira muntu etagwa CEO Mr Mugo ivati ni wotethetie ni watole ni we bamenyanaga na sonko bau bakabareta Kenya na nandi tugitonya ilasine bibionde ukona mauntu maingi muno iria German government iretete kine no mene tundiraga kwina Embu County Tharaka Nithi Laikipia Isiolo ona kungi kwingi kuria tukwenda technology etane kinya na nikenda antu batetheka gukirukira technology ya Germany na no tumenyete maita maria twatethia mauntu mau tutauga ni tukwenda kumenyera education health tayogi mabwa mwili mantu za lozi among mantu mama ingi muno no tukuga riria German government yaletire technology guku muno tukarenta tuzia variation bagatutethia kumenya
tukambiria cottage industry at village level na ndi village level ni tugakikisha ontola makeno materi ikuge technology bakamenya ona kunyaria into twina ginto gitu gitwa solar ndiraya ku tukirikia kuriunga guku kunde skulu ya Mount Kenya ya kini ukethira technology nyingi ukethira ona into birugaga na riua ta for example nukona giki kiria makeno materi ni kinyamu kiumite njema ni government technology biathitheru akini ni aruto beto na engineer beto na ukethira tutore tu conserve environment ukethira ni tukuruga na riua makena irio bikaya na ndi twareke kuthiuruka irasi bibio ne tukirikiria au ukona mantu maingi muno makeno matiri na turionge girasini na ndi turionge birasine twambirie na giki mbuga no kuwa gugitura turo muno makena na no kuona yandikitwe ino ni mechanical workshop na ndi watonya ukona umani mechanical na ndi tutoje makena tutikwenda generation yetu makena yurira nawo turenda bamenye no kona na ndi ure bembeze bakirithira nketo cia stima baka kabaritani kugwatithania stima na mauntu maingi na nukuona ndi kabengugine bwega ya tulimita electricity class na tukamere to empower the youth babanga gwo na ikundi ni kena mwana wonde makena aumba kugwata gintu amenya kuthithia stima nembi na amenya tuaya turi abati agwatithanie na ndi babanga gwa ou na nikenda mwana wonde akiuma sukuru ya kini au maize no agwekire nyomba stima makena no akuthithirie no kora no bangi baba kurugula bakamya nteto zia mita na rira ana baba beto bakauma sukuru baketho bena empowerment nyingi muno one mwalimu no ngiria kubatethia twakikishe mwana wonde makena agutetheka na no kona equipment ile bagutumira ni the best no tukuga in Mount Kenya no kona equipment ile tunaje makena workshop ni equipment hiyo kuona ni empowerment ya the German government nukwa ne bagututethia bululu ukaida workshop ye makena into bibio ndene bilia ana beto balitagana biongoge equipment mbega na mbega ugatega bululu nukona ni machines equipment na tunyamo turia tunde batumagira magita maria bakuthoma bakuthithia no gutega ukona kwina into biega muno ukona guku ni into bia loze ne tugire tuthigia plumber makena ukona kwina equipment cia loze a ukona no into bia stima eno party mweria bathoma balitanagirwa nteto cia stima nengi no onteto cia stima kuzia uake makena kuzia buru kuzia ukonda nande ukagita according geshape ile ukwenda na mbuga guteinye uratumira makena mbuga wena miake gakenagwa no kenagita ule ukwenda ukienda shape ya muthemba no uliku ukaemania yake ukenagita mbuga makena guteinye ugutumira nene no kokugwatake no kirona nyamwire agita ungi kogu leto kwene technology mbega muno izite makena kwana nenguge omba kwethera yitu akinye mwana omware ana bali makena tinguge nditoje nitukweni kalinjia na bali beze coste ni kosi mu makena guteinyo gutumira masini yo mugabona wakuzia nini walige shape ile okwenda ko nitukweni kalinji ladies beze balige costa hii kwenengea makena nayo tugile ni masini ya gukunja suma tayu mikebe tande kwe mikebe ikagiro into bya kule makena tulira ntu batiga gwetaga kulaza ukeza kine industrial training ukenda gukunjirwa mukebe ugukunjirwa mbona ukona engineer guteinya gutumira no kakuthiurukia mukebe zukauma shape ile okwenda mikebe ngitwekagira maguta twetaga zangiza kimbo nayi mikebe makena ukeza kine ugukunjirwa kono kona machines ile twenazo kine ni machines gutethia nduke mbithe na igatethia community yetu ukuona une shape ya thithwa ne yabio guteinya nene yatumirwa ugakunja size ile okwenda na gutege ntutingikira mabati zetu gweta kuthithirwa kulaza makena twenda mabati zena mikumu masini ye makena ithithagia mikumu ya mabati na ni mabati mara monde tathithagua taithande ithithagua na masini ye kule tukuga kene ena machines imwe igutethia ibatirire shape yu yonthe ithithitwe na machine ezi za gutagia roze makena gutire thini ya gutagia roze
onokenda gukunjirwe batire amekumo makena ogukunjirwo waza nabwo nukugwa ne batire ri umu netukona kwina technology igutethia nkinya atumia tabatue nonto bara balira thinya rozi rwa mpeo wena nyamwetene gwaku rozi ukethaga na rozi rwa mwanki egita rionthe. Okay, nande makena nenkwirire kene industrial twina partners Benjamin meet Mr. CEO Mr. Mogo. He is the CEO of Mount Kenya Integrated. We have Mr. Juma, he is the director of this institute. We have Alois from Germany, he has been of great help. We have Sir George from Germany. We have Engineer Mwaneki, and they are part of Mount Kenya Integrated Community. They have helped the school a lot. And we happy. Machinsi uzio wana ko makena, it is because of their effort. We also appreciate the director of the Institute of the Vocational Training and CEO Mr. Mogo, batotethete sana kuleta skulu te goko tugakena muno makena ningogira batotethete with Alois nande nebo batete bakinyetie kini awe kinyete makena ukona machinsi mbogotona machinsi une effort yanto baba. Thank you. He is the heart of the institution. Without him, nothing can. Wow. The heart. You can imagine? Yeah. Protect him. Yeah. Thank you. Gogu letokena makena no tukia one no kona bengo gene ya gwikira sola ita ya loze eka tomaga nyomba yaku ekethwa ina loze rwa mwanki egita rionthe na ndi aruto baba class geke nikia plamba kiuto gwita kia loze na nukona aruto baria bakuthomera guku ne bakugia nkinya ujuzi wa kuimba nyomba hii ndito na nyomba hii nene bena architecture wao ukona nyomba iria bakuimba ni nyomba nukwa nande ini masini bakugwatithania ingi nayo makena nukona geke ni class kingi kwina ya mutu gwetaga variation makena eze kwija mutu gwetaga solandilaya ira tunyalagia nayo irio bire tukugavia variation na ino kuona ke arutwa beto kana nduke mbethi mbere twetage community ne beno ujuzi wa gutengeneza solandilaya no tutauge tutenyaria into na rio wake no mwanka kivio kinyomba taiki ge solandilaya na no alitoa baba kuona bakuthithia kwa technology ni ona ndi gwita kuritana nayo antu ekuru na nture na ndire tota na untulene twitaga na solandilaya teze tukabarita kumyaria na bakanyaria ake tubatireni tubathomithie bamenye ngoge ubwega. Okay, giki no part imwe ya Mount Kenya Integrated Community na ni aruto bara tukugaga part of the institute ne bakuritanwa nteto zia ngogira babati bathithie makena aruto baba kiuma guku bete bambirie ngogezi yao no kwa nande oga nikaba kuritana nteto zia kugemya nkunyo onge nika bakuritanwa nteto zia gusuka no nge no gusuka no kona bo onge ura basiomeretie klasi de ke ugia gusuka makena no kona gete mwalimu wao esonjo muno no kona gete kiao gesawa muno nande nikiriko kimoto kuga nigega save a lot of time no tuwigire irio biakua bikaiza gakaola bunka utagithie nderiua nande makeno tawre tugire variation tugenio tukwenda nande kuimiza muno ki atumia ki antu bonde zaza ni malenge makena otoroko natumia baba kithithia ne baba baikundiria baitanaga irenge tugire litege nto batiote na mainge warugana bakubatenda kuria makena lakini rekario makena ria nyarua bagitanga bathambia bali tempende yu banyarie liume tugeta kuona ri kuumirua tukauga rina nutrients nyingi muno ibatitethie mwirizo wa muntu na ndi bali gitanga uzonthe tucoke tuzanyarie mpende ira makena tugaga atiri zina zinki nyingi muno na muno ya akulu ni tethagia muno miriu yao na ndi makena tole tugire uni muno ngugi yakwa ithagwe gutireni ekulu na unjeni woloa milile kana variation tanandi makena nitukuga twe agekuria tukubathomithia nau into bire bie miundene tukateka advantage tukaiandi value mtu akalizaga in future tamalenge thai makena lenge talile antwa zola buta no tubukara tonini nenkwira mutumia akajokia lengelele ura tukubalitana akagita kanyaria likauma mutu makena zone mutu zwelenge mutu zone pure gutege ntukiongeri tutiongagira chemical kana nombi natural from the shamba
irenge riu makena kwina gintu giki hii ni pumpkin seeds ngende uzi ya malenge hii ni roast makena abambuga no gere taste makena wigwe tupende tu twina zinki nyinge muno koguo tukona kirenge kina gintu gigututethia tweta itumene makena ituma riri turira atumia turira nande wendagia ituma ukagura mucere ituma riri ukazukia watho utetherukia one nkuthithiritie kamutu na no tuure utena mathaza gwika nau ze mutu makena no wike mutu zo wigita ri nene na ziga gutethagia mwe zozo ria tukuthomithia atumia makena kuanda 6 months wandite mwe ule zobatie obati ukure gituma kikiega no ntoteria zo ndaitare muna na atumia turibera bande migunda minene ukandi value makena ria gutena matumo kalizaga makena za ni maguru baingi batomba kuzaruga makena na bakauganga bakaigwa mwankatho kanywa one nkuthirite kamutu ka maguru ni mutuzwa maguru piwa mutuzwa makena to irio twakure akaluma agasikwa akagela na gwatuika zo kumutethia na apart from kule makena in the market into bibi tekugana mutumia ni tukubela na ande tayu Anthony Baize ukeza ukona mutuzwa maguru zwa malenge zwa into tabiu ange makena kwina gintu twetaga mikwazi kasava makena ni mbeo ya mukwazi zo makena zole kola na 6 months ukagito kanda na nitukuthomithia atumia wolwa kwanda mukwazi na njire mbega na makena ankethwa 6 months ukendia mikwazi mingi no ale mwane kuria makena zo ni mutuzwa mikwazi ni cassava flan mutuzo zwa mukwazi ni mutuko na nizo gutethia muno na turuga zwe na calcium na zwe na zinc makena urote kaomba kwaza kamukwazi takakare makena mutuzo ne nkuthithiritie no magisiko kimwe ikira irione na nile tukwenda atumia ikundire tukuthomithia na nduke mbithe makena yomba kule into bi natural makena kwenda into twatere na miundene ma emete emeraga o makena ene rosemary makena ukaja kunywa gasai wekirete rosemary kana karuga to irio hii ni medicine na igagutethia mwili na no ntonduke enu makena etena thaiu one nkuthirite kamutu ni ka rosemary makena gasiko kamwe gasubune in hot water to irione kamusere antu abalo iko nambi tumira into bibi makena kwina gintu twetaga no turuga nandi turenda kure into bibi gutethia meri makena makena zaza kabuteza gatagwa ntika na wone rango giza makena itwale makena oni gangula gira ikundi twagula manyamule zaza eggshell makena no tunembize eggshell ina calcium nyingi muno na lot of iron na ndanga kwiro kabe oteria na ndi oni ndezokia ngeta nkazo wa ugembe nkasoka zaza nkathambia nkaungania nkathia kamutu kawo kanyu makena kena calcium ya gike kietumbe no gembe nukona ria tugutinda guka migongo na maruma kena ukamenyeria kunywa kamutu gaturigita fortified tugekira kagembe tugekira kamuringa tugekira rosemary tugekira eggshell makena ukatola goliribaga kwina into bingi twatere makena je kana gwa kwenu ni bwanda kama mazani za kithaka mazani za kithaka ri makena ze ukenywa size flavor kana hot water ona juice ni za kuthithia ni very smart no tunago gonda kwero tona thaiu one ndithite kamutu tagaka ukatha mutumia wonde na kunywa kamutu ka lemon glass na nika kumutethia ukethera witua njagwa kugekira kana ugatua ugekira saine ababange ndebera uthithia ruthi rwa mwaki ukitaibu makena ora nandika kwera ukwekola kaekega makena sasa mbuga kwenu botuzagira ng'ombe zani matalatale marubeli za makena ri nuzo kamenyeria kozalizaga mirimu emwe gutusumbura mwili makena ekothira na ndira ini taratare ya black zia gunda na ndi uzia baba ndimanyani tukuruga nazo irio makena zaza turuga nazo mukimo na turuthite research nyingi muno ni medicine na bandu nkathithia kamutu kwena mutu nguthite zwa marubeli na ndi mutu zozo makena no magisiko kimwe ikagira gasaine ikagira gasubune gasolone makena mirimo yondo kethira ni wengire makena nuize mpela ogwe ulaigwa mpela kwa nubo mpela lezi yagu na makena no kai ulezaga izi zaza kaula mateza za makena le ngweba tea leaves nuize ne ndawa ogwe negotethia mwili nande toleza via nazo mama matete mpela jo tolezaga tukazathia makena no tukuga variation ne liu ne tumionete
na nio nkwira atumia na ntore ni ngwetaga tigara ke kwithira ugithithia variation no tu nyani ici cia tunda cia ntaratare na cia mapera ukethira ikimashiri kana ugitanga makena tuthomithitie atumia na tani gwakwa nindizaga mataratare nande ndestire cia antena manyani nkagitanga nkagithia kamukimo makena thayo kegwa kiugia ku gigisumbura kiretire thina ugatuma tezaza ukina thero kio kina kuna makena ogwo kubua nande twina manyani za ntaratare makena za kuruga irio twina zaza variation nego nkwira gute mutumia bati atindage kwanga na njirene agitaga kwene na nteto gotua nyani no ntwira mutaratare makena ruga twirio twaku makena kwina carrot carrot yote mu preserve more than 3 days makena i fresh nande oni nkuthirite kamutugaka ogwote kare irio bia white kanyamoka ni kwa nukendire muno makena ni oni ngagutwira tugano no karugage na tuga sai carrot ye makena ekari ou no mere egitenene muno neto kwira atumia bala bakugia twana toto nini tia kurugira mwana kimusere ya white no ntone kuthitherete zaza ukaloma kanini ka carrot kanini irio bya kumakena ukaliza ka natural health and nutritious no chemical added by the only lengo vitana ikundi na ndebira nteto cia kuria chemical totige no ntone ka tukathukia meri into bibyo nde makena bianda kwa migunda yetu makena ni terere ayo nie nyingi muno makena yuma agiterere na no ntotena thata cia gwembezi utomba kuruga zaza onga kuthiria kamutugaka kasiko kamo makena ri ayo ni mwelezo ukubua makena ni uze marigo to baraba gotogorira baike Nairobi makena kirigo munene muno no mbedi magana zaire kanegana na gale afite makena gotekio nkona lakini hizi banana clips zani zaraza gundi zara ona ni mutwa iria methe zani marigo zaza gundi makena test yombere wambe oligua ka test kauge ka test ka muthemba zuriko uga test makena very natural nothing handed nandi wetete ga safari gakule antu atona takugwatinde gintu bya kuoria maego kula gintu tagiki marigo zaza nandi mwakorwo kwenda kuthia kwa makena ri irigo riu riena ena riona una tutebagua gerigo ageta atemerigo angenyulange ekelinyale lilathe likagunda muno makena lia latha azukina ndia saule ayitange anyalie na sola ndiraya lio mebule libaterie akena preserve kwa we nyomba makena breakfast yaku kalizaga etha na ruotale akaligo okulia kaembe okulia kamukwazie makena okena tula muturirezo mwega ini tujitaga mulinga aloe vera mulinga zo makena tani no kona gitame giki gyakwa kiraga ite au oni bedere twenki ogachiu kuruma kamo ogachiu tandi ukaruma kamo utu nakanga gafu makere yangu karankiza no kona ge cholesterol kionde makana gikatha very natural tenda tuzia mandawa thai tulatumia tutige na ndawa tuze into vile natural bie miundene yetu na bigatethia netho tumba kuria bi makena ona kamutu ni nkuthithiretie ugakundaga na yapinde kau kamwe ntuko twele u makena katame kau gakwa kwenda kwiza kwambiria au makena gagaka matokonde na kathire na nio tugwita variation it is liu ni tethetie ikundi ona ndukembe even the youth tulebera ntwambonda mbonda nambi waingie kwa variation na tawera ekrona ntubangi babethe barabende ne anja ciao bakona mubango jo ntukanaru ono mbere ntubarabe na umjali ogwe wabangiri anga ntena mbesa anga ntathoma solonga siwe na mugunda zako ziwe na elenge ziwe na mukwazi ziwe na eligo tonya ke variation na no ntone tugotinda kwiza ko botireni akiwa tireni no ambirie kangoge gaku aunja ukanyaragia makena no tutanandi otena mbesa ri makena mateza mataratari otegula lego te mutonke igwatia mamba bela no kina mbire na lyantu bakamiendeza kwa kunkora mutuzi wa malenge zwa mabela zwa lemon grass ukambiria ngoge no ikipumbeze makena leo nankera community mtu asiseme hakuna kazi no getera ku karago ugu ono kauza ngampende izia mulinga makena ogwo we sawa marito makwa Kellen Kageni wa Musonko a retired teacher meri mugwanja riu ndi muritau kogu mbikaraga amujie gwakwa ndaukira rukiri ni tuthomete mauntu ma value addition kogu ntenyunyaga masonda kana kuria into iria refined mbokagira rukiri ngatengeneza
my own juice rũci rwakwa rwa matunda. Ta rĩu nĩ season ya maembe na ndigũthiĩku kwa wingi, kwoguo mbũkagĩra rũkĩrĩ ngarũtha juice yakwa, ngacoka nkambĩki tũmĩgate twakwa twa kũmbĩkĩra mũciĩ, alafu ngekara ndĩ kũrĩa into ciakwa nkiriki, na nĩkĩo gĩtũmi mbĩtĩkĩtie ndĩna good health. Rĩu ndĩ retired teacher, still nĩnkwenda gũtuĩka a community educator, nikenda nkathomithia wamama wenzangu kutengeneza gintu ta giki, batige kunyunyaga macai mena masukari. Riria ndarenganga matunda makwa ogu nkienda ku enrich, nimbikagira gauke, na ugikira gauke o make sure ni okay direct kuma njukeni, nondu kwi mauke mangi makuruthwa mena sukari, kwoguo mekaga sure uke wakwa nuria original. Ndarikia kurutha ogu ndi na blender, ndijaga na matunda makwa, ngekira blender ni yakwa, na blend nikendete kamate muno. You can add a little water, na riria kwenda ku add water niko wolagia masini, na warikia gwikira toke nukuona riu kwambiria kuruta wira, ngena membrand kabisa, no ketho na matunda mithemba ingi mingi no wongagira nikenda juice yaku ituika very nutritious. Ngweciria juice yetu riu ikugua noga tukoria ngena savira ageni bakwa. Ino niyo juice, it is very nutritious, no ntu bokuona gutegintu turekira kiria kite original. Kwoguo riria ndarutha ogu twana twakwa tucerete nindi tukundagia nikenda na twithwa twina good health. No kuona buria matite utiko nindi ku add water muno, nontu bagacoka banywe ruci rungwa. So ugu ni bundo thaga, na wala itheria no kuona tumigate tou no nindo thite na nitundo thaga nkaria rukiri. Combination yeu ya tumigate tou ni matumbe, kamburumba kanini tu, alafu na mutu wa ngano. Ndarikia gutengeneza mutu wakwa ninsokaga nkabanga shape ile yonde nkienda kithiururi, ona nkenda kubanga itunda, alafu nkinasoka in my kitchen ndina oven ngatonyia ku, and after a short time nkethwa breakfast yakwa ready. Ibega nĩ tũbakwithirwo gwatanĩte na Mũbango Joan Katha citu tukubanarua aria nkuriungite nterene cia kene ucemania na mwekoro mwara wije kene tairindi sigatwiri ora wita nterene cia kene institute na nterene cia kene ni bethirite bagitithia na mbere into mwanya no kwana nkuruki ngugira bethirite bakithiuruka ndene matura kwonia ekoro bangi ngugira bakurita kubarita na gutumira into bira biendene anja yao kwithira bakenyaria na gwakagita karakagirite kwithira bagita na mbere kubitumira watana nani kaire into kanjumaini akimia twitite ke Mũbango Joan Katha citu ngakwira atite na mbere kwithira kia mwekoro Katha na agitugikira kiagirite ndene anja yaku nini waku makeno matiri.